yose akugaruka mbega urukundo mbega urukundo ahora rubona simfise nuko je mubivuga sinobivuga mbega iyo utaza amashimwe yose akugarukeko. Nobugutsi bwami Yesu, ndaje kuri wewe, ndakweretse ikidengeri canje nariko, ndakeneye gutabarwa nawe. Ndaje imbere yawe, ndagomba yuko unkiza, ndagomba kunkiza ibyaha byanje, untwarire ibyaha byanje, amaraso yawe anyeze, amaraso yawe antunganye. Ndakwizeye mu buzima bwanje, ndakwibitse mu mutima wanje, umbere umwami, umbere n'umukiza w'ubugingo bwanje. Uhereye uno munsi ndagomba kugendana nawe, ndakweguriye ubuzima bwanje bwose, aba ari wowe ubuganza. Uhanagura izina ryanje mu gitabo c'abanyabyaha, ariko uryandike mu gitabo c'ubugingo. Uhereye uno munsi nshitse umwana wawe, ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka nabasengere. Data wa twese uri mw'ijuru, turagushimiye watugiriye neza muri kano kanya. Urakoze kubw'ijambo ryawe, urakoze kubw'abana bavyatuye aho bicaye, aho bari, baguhaye ubuzima bwabo. Ndasenze ngo ubagire neza, ubaharire ibyaha byabo, uwandike mu gitabo c'ubugingo. Uno munsi ubazitire nk'abana bawe, uno munsi ubabere Imana ibakiza, ubabere Imana ibabere umwami kandi batabara mu gihe cyose. Urakoze, urakoze, urakoze ku bantu baguhaye ubuzima bwawe. Ubagire neza, ubazitire, icyubahiro gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kugira ngo mu gihe nk'iki niwahashika uzobona ko Imana yawe. Data wa twese uri mw'ijuru, urakora, ndazi yuko uri kurakora hano hantu muri kino kibazo, kandi ushoboye gutanga inyishu. Ni wowe nyishu y'ibibazo byacu, akoreye ku mutwaro wiwe mu izina rya Yesu Kristo. Komeye icyo ari cyo cyose kihave mu izina rya Yesu Kristo. Ikibazo icyo ari cyo cyose nta kibazo. Amashyi yacu ni mundu ku mwami. Abamaso nawe ibiganza byacu guca. Ego ibara kuvoma y'amashi, urukundo rw'Imana rurerure cyane, wowe mukunda ntawarurondora. Urukundo rw'Imana rurerure cyane, wowe Imana idukunda ntawarurondora.
imodoka umwami basaba kwisambira igira neza. Haleluya. Yeah.